Ukoliko se sutra u Skoplju ne pronađe rješenje za problem koji je nastao kada su makedonske vlasti pre 2 nedelje uvele vancarinske barijere na izvoz brašna iz Srbije, iako na njihovom tržištu postoji manjak kako brašna tako i pšenice, Srbija će odmah početi da primenjuje kontramere. Vancarinskim barijerama se apsolutno ništa ne postiže. Gube svi, trpe pre svega privrednici, a štetu trpe i naši bilateralni odnosi, kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić u razgovoru za Tanjug uoči sutrašnjeg sastanka. On je poručio da ukoliko se na sutrašnjem sastanku sa ministrom poljoprivrede Makedonije Ljupčom Nikolovskim ne postigne dogovor, da će to biti kraj daljih pregovora. Odmah nakon tog sastanka, ističe on, Srbija će početi da primenjuje unapred pripremljen set mera. Mi smo u svakodnevnim konsultacijama sa predstavnicima makedonske vlade, tačnije Ministarstva poljoprivrede. Čini mi se da smo se malo približili nekom rešenju, ali ostaje ono što smo i ranije govorili, ukoliko sutra u Skoplju ne pronađemo rešenje, mi počinjemo odmah sa primjenom kontramera. Mi smo kontramere već pripremili, najavili našim službama i institucijama iz prostog razloga što nismo do sada vidjeli spremnost makedonske vlade da nađemo kompromisno rešenje. Danas smo krenuli u traženju jednog kreativnog rešenja koje će biti obostrano prihvatljivo. Mi želimo da ovaj problem trajno rešimo jer ovo je 13. barijera u posljednjih 8 godina. Nismo ništa napravili ukoliko naredne godine se suočimo sa sličnim problemom, jer makedonska strana je samo bila kreativna u traženju modaliteta za vancarinske barijere. Mi želimo da obezbedimo slobodni protok roba u jednom i drugom pravcu i da ovaj obim robne razmjene od 767 miliona evra i povećamo, da i mi povećamo naš izvoz, da oni povećaju njihov izvoz, a ovim vancarinskim barijerama, ovo jeste klasična vancarinska barijera, apsolutno se ništa ne postiže. Dakle, mi uvozimo oko 207 miliona evra robe iz Makedonije, puno više svakako izvozimo. Preostaje nam široka lepeza tih kontramera koje inače primjenjujemo u ovim situacijama, a koje su opet u skladu sa principima Svjetske trgovinske organizacije, odnose se na pojačanu kontrolu i nadzor, uzorkovanje tih roba koje se uvoze iz Makedonije. Hteli bi to da izbegnemo. Svjesni smo, dakle, da to podrazumeva štetu za privrede, na kraju krajeva štetu za potrošače i jedne i druge zemlje, i zato ovoliko dugo kalkulišemo, zato ovoliko dugo pregovaramo sa makedonskom stranom, ali ukoliko ovi razgovori ne daju rezultat, mi zaista drugog mehanizma nemamo i ne možemo da se pomirimo sa ovom odlukom.